kunyitira karwimbo Mukurino. Na tunasema ni asante kwa vile mmeweza kujileta katika kikao hiki. Ona sponsor alio the manyitira igongona letuambua asante sana. Hatuna bukta wala tafsiri tukisema ya kwamba Maulana wabariki. Twina bodho bugdanito. Thank you so much. Aya no rikana terere. Yes. Haya karembo ari arajire. Ni haya karatina hando yatagwo double place. Double place. Double place. Yes. Double place naji haya karatina. Asa ni sponsor amwe aito. Wow. Na Jeff kuria ni eguka haha. Nigetha atutari uhoro wa sponsors aito. Yes. Lakini double place ni one of us. Yes. Na nio matigira karwimbo omete pa. Ginya hwaine no ho ari ikareta mundu Mukurino. Na kisangiro mwe tuna aike muno. Aria maumagaritie mundu gwitoka rewe Mukurino. Dunani kore thingithia giguku. What do you mean? Yes. Giguku githingithia. All right. Leo ndire tunyitio geni mwini wa mbere. Mwini twendete muno augaga ati anga niwe. Agati. Na tutana mweta tokwenda kuina. Mwini ogwitwo Daudi Wakri. Wote makofi yake tafadhali. Wewe hatiari Pastor James nijina kana kani chojo Tuneka Tuneka watu wa Nyeri Wapi makofi yake tafadhali wewe? Aitwa Daudi Wakri. Yes sir. DJ, are you ready? Are you ready my DJ? DJ, are you ready with Regina Omugoga? Haya. DJ in 3, 2, 1. Wapi kelele ya Regina? Wa aganewe agatiwe. Regina Omugoga. DJ, let's go. Haya, let's go. Tuone. Oh, my
Wapi kelele ya Regina wa Mombasa? Regina Agadewe. Agatiwe. Wapi kelele ya Regina wa Agadewe? Na atakuja hapo akiwa na Sir James. Baadaye ni todo wa Guy Moderi. DJ, let's go. Let's go, DJ. Hello. Nyeri hoye. Karema hoye. Wangapi wanapenda reggae? Siwaoni watu wa reggae. Weka mkono hivi. Bas. Ngoja. Ndokani ndo wagitio gya karwimbo. Mukurino ni murata na nĩ njamba itũ thĩinĩ wa Kenya. Ugai wa kerĩ, athondeki a thimũ, endia a spares arĩa njorua megwĩtwo Dama Mobile Spares nĩ marũgamĩrĩire karwĩmbo na tũrutaga wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩyo. We are here to celebrate this great man. Eka guoko ũguo ĩno ũcio mũriganĩtie nĩ ũkwĩyũmia DJ. Oso motive kanie, oso tefe kongoro, nebe tobia ate, kureina wa motoria, yole umana na deipie, biga metera, weka mukora moja juu, wala bati, oso ayo mekoyo miae, awamana na siangai, ena deke kwenda modo, ya mokoro na yenya. Mariana Yudofundi, la Maria ya Cabaina, era tu de Tungata, Mara de Corobo de Cana, Macarana,
shikilia DJ. Wapi kelele ya Regina pamoja na Sai James. Wapigeni makofi mazuri. All courtesy of Karembo na tuna adumetagwo sponsors aitogo mambo manaihenya nigera jite mundu witagwo Nyoko ya Jeri. Wapi ngoja rije ngoja. Haya githetiaga hau. Desa mido. Deha ithakawa Jeri. Deha Jasali. Well done. Ngoja kidogo. Tunadumetagwo Royal Fresh, GTN TV, Nyeri Computers, Kenyatta National Hospital, kuria gwitagwo Uthaya, Marafiki FC, Modern Furniture, Gikomba Pure App, Royal Link Phones na kudogo gwito Royal Link Phones and Computers na Teto Technical. In the meantime, tunamemerekia nego meta haha, no ndera kuba kumurera jaba ya kuria igwitwo Nyoko. DJ, let's go. Hey. Karibu sana. Karibu Nyoko. Karibu Nyoko. Haya, wapi kelele ya uwanja Asali? Wapi kelele ya uwanja Asali? Let's go.
Wapi makofi mazuri ya Wanja Asali? Wapi Wanjiro wao haya? Haya DJ shikilia, wapi Wanjiro wao haya? Haya. DJ Sislo. Let's go DJ. The hits keep coming. Hey. Let's go. Haya, wapi kelele ya Wanjiro wao haya? Haya. Kihejo hari oriuka. Haya, tuina dumegwitwo Teto Technical, Fanud Mims, Royal Link Phones and Computers, Gekomba Pure App, Marafiki FC, KNH Odhaya, GTN TV, Investor Pride na Royal Fresh. Ndere gwita mundu witagwo Karuibo haha. Urona yonera Kihejo. Haya, uka Karuibo ka tafadhali njoo hapa. Ngoja kidogo DJ. Gikonyore uka imwina Karuibo na mundu witwo ukagikonyore. Yes. Haya, karibu sana. Tuna MC maiki haha uguo. Ndoige mae hau. So, wapi kelele ya Karuibo Mukorino? Hapana. Kelele mzuri mama. Wapi kelele ya Karuibo Mukorino? Yes, we are proud of you. Uwanyita Karuibo ni mundu mwega. Yes. Ugama haha. Uka nawe. Kwake goni. Uka. Stiroli. Uke haha. Kora ile. Yes. Na Karuibo ni aretete ado. Yes. Mamurehe. Na mundu wa mbere ni Jomo wa Nyathira. Eki ate uyu. Aramuhe ruthario. Uguo tukwamba gwita twitirwo ageni aria me guku. Yes. Akaruibo Mukorino. Twambitie na GVN wa guku. Yes. Gavana Mutai wa Kahiga. Yes. Na atongoria aria othe enao na ma sponsors. Uguo riu na inyue musukume hau twite ageni pole nigetha tuthi na mbere. Karibu sana. Thank you so much. Thank you. Ado Inoro Inoro! Orlando! Wangapi tunajua na mkono juu Inoro! Karema! Everybody go! Niye babu unajua kwa gari kaduri nikanyole. Mimi nimekuwa in charge of road show tangu Wednesday. Yes. Na dona adua yote. Nikiona wageni ambao wameitwa wakafika mapema. Naam. Ninaona Mungu. Yes. Nina baba moroga hii. Wekati atondo shiogosi akano. Sitira iganae. Kokorore ngai onjekeire. Tondo ne manene. Ondutete kora ya mwani. Gela kinya hae. Koro yako akuze DJ. Ndio ndio fagelega pia Kristo kwa nabo. Yes sir. Ngoja na bado kanini. Maana kama gari magari
Hallelujah. Aya, gwicirira tugwika karibu. Thina waku ni thimo. Tigana thimo. Sawa, tukwamba gwita mugeni witu tondu twina andu aingi muno gwiciria tondu twina MCA wa guku ri tungebe na MCA nigetha atwitire andu acio kahora. Uguo MCA wa guku tafadhali jo uweze kututambulisha etagwo Ngotho niguo. Ngotho niwe MCA wa guku atutamburukiria atongoria aria menao nigetha kuma umatu na ndagika imwe. MCA Ngotho tafadhali. MCA Ngotho tafadhali karibu hapa. You introduce all the MCAs. Kama kuna MP introduce na MP mwenzake, alafu tuende kwa governor na wageni hao wengine. Karibu sana MCA. Thank you Jeff. Karibu Mukulino, our governor, MCAs present, aini, comedians, kainde mwega, naende ciothe, hamari twajita gwopogo wa Kirago, ni MC wa tauni na Karwimbo ni mwata wakwa miaka mingi uriria athomithagia na ni tumite kurukumwa kuria Uthaya. Thank you. Ni ngwita mamcia bari guku mamcia bari guku ukai haithu othe ndu wa mathaa. For the interest of time tafadhali all the MCAs, all the elected MCAs. Mheshimiwa Emma, karibu jeni. Mheshimiwa, karibuni. Makofi ya waheshimiwa tafadhali wanapokaribia. Makofi ya waheshimiwa wewe. Karibu sana waheshimiwa kwa kuchukua fursa hii kuweza kutembea katika sherehe hii. Aya ni MCA tukona ukuria buge anyire. Na ni o mundu kaida ida odeke mwari tiguretha mugeithie. Yes. Tiguwega. Thank you. Aya, thank you mugeni witu wa gitio muthenya wa umuthi. Karibu Mukurino, gavana witu, family ya Karwimbo thendo na nginya maitu guku na mundu gwitwa Avita, andu akuma kuria Mahiga na andu othe a Nyeri. Karwimbo hoye! Karwimbo hoye! Itawa James Karigo wa Mwangi, MC wa kuria Mahiga, kuria mashinani, kuria Karwimbo umite. Karwimbo, congratulations. Haya. Karwimbo na familia yaku na arata aku na iniothe na gavana witu. Ngai ni mwega. Nie njitagwo Kabatha nyumite kuria iria-ini kuria Mathira. Karwimbo ni murata wakwa na irie ndutigwa gwite turagwa Kabatha. Ngai amurathime na mwike wega. Amweciwe ndukambe guthie rugamo hau mweciwa mwega hindi ciothe Ngai ni mwega. Njitagwo Kiruga wa Thuku ni MCA wa itura ria Cinga kuria Uthaya. Karwimbo ni murata wakwa muno na nikio tuka kumumiriria umuthi. Ngai akurathime Karwimbo wendirariria. Ngai akurathime. Ngai amurathime. Asante sana. Haya, ma MCA maitu ni megukite ukai tafadhali murekire mugutureheire tafadhali. Jeff tafadhali announcement tafadhali. Yes. Dereva wa gari ya KCP 394J tafadhali gari ya kuhe mundu aramithambia tafadhali KCP 394J ende wondoe gari yako tafadhali. Aya, ukai MCAs Karwimbo uka haha ne kurugamirirwo ni kana hihi bahasha no mumonegere bahasha manene unene bahasha marehe haha. Asante. Niguo marenda kana M-Pesa namba ya Karwimbo sawa. Ni sheki no wandike sheki. No mwandike sheki mundu ina mbia ni sawa. Karibu thina mbere twitire twina tongoria ngikuma guku kwa Nyeri. Twina tongoria mbokita gukuma Nyeri. Twina Waguku gavana Aya, Waguku karibu sana. Uka Waguku geithania. Urai Waguku makofi mega. Wapi makofi ya mheshimiwa Waguku? No Waguku. Amen. Karibu sana mheshimiwa Waguku. Waguku. Asante sana, karibu mheshimiwa. Asante sana our chief guest, our host Karwimbo,
the governor of Nyeri County, Mutahi Kahiga, MCA wale wako, watu wote wale wamekuja siku ya leo, inyuothe, murega, jekayo gwe inyuothe, murega, no agoko, amen. Omona ni muthenya munene tondu tukite ni undu wa Karwimbo, tutikwenda kwaria maundu maingi nigetha igongona ria Karwimbo riikare na njira njega, na nindirakena kuona mwarimu Kahiga gavana haha, nindirakena kuona ma MCA me haha, na ndimwire ndiramwiririe atiriri Gikuyu maundu ni maigana, tuiguane, twendane, tuthereme, na ndiramwira nyumba yene ndituragia igoti. Inyuĩ mũririkane tondu kurikia ndirarekia haha, mũririkane 2022 twathire tutari na kiama gitu, na nikio murona Rigathi akihurwo tondu nyumba iyo ti itu yo ya UDA, no mwaka tuthie na kiama gitu, na kiama gitu getagwo TND, the New Democrat. Kiu nikio kiama kia Mũgĩkũyũ wothe, na inyuothe tunyitane na turorane andu aria marasapoti andu a Nyeri, twendane, tuthereme. Ni wega muno umuthi ndikwaria uhoro wa maundu maingi, tukenerere Karwimbo na gwakinya hindi iyo ingiri ithe to mukoiga atia kuu thutha mukoiga atia. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. I love you all. Mheshimiwa kae wagetiga mwanake uyu kautarake na ngũkũ nĩguo kĩendirie. We wacha kucheza na mimi wewe. Wewe wanyurie kahua gakwa ukigĩa na twana twĩrĩ. Ari mwanake ngunete mbaca ya Karwimbo eha. Good. Karwimbo mbaca ĩno nĩ yaku. Ici nĩ ciringi 20,000 Karwimbo. Asante. Ucoke Karwimbo nĩndakũrĩhĩra muthenya ũmwe gũkoma kũrĩa Bantu Africa, ũkome Presidential Road na mũndũ mutumia waku nĩaigua haha, nĩaigua na nĩaigua ũhoro ũcio, mũke ũkome Bantu Africa, ndũgakome rĩu kũndũ kũngĩ. Ũtirĩ mũndũ ũnyue kahũa, nĩgetha wanyua kahũa rũcinĩ ũkahe riboti na tuona nĩ tũigana. Thank you muno. Asante sana. Nĩwaigua ũgathiĩ nao na mutumia waku sawa, tosha gari mutumia haya mutumia andu angĩ megũtũmĩtwo nĩ Mheshimiwa Kanini Kega na atongoria moke na ihenya nĩgetha tũgĩe na kanya ga gwĩta comedians, twĩte amemerekia Inoro na twĩte andũ acio angĩ. Mũndũ ũgũtũmĩtwo nĩ Mheshimiwa Kanini Kega na ihenya, gavana nĩ ũrĩtũhingĩra. Karibu sana. Ngai nĩ mwega, Nyeri hae, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Dickson Drago kuma kũrĩa Kieni, na tũkĩte haha nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra mũndũ ũgĩtwo Karwimbo Mũkũrinũ, na Karwimbo Mũkũrinũ nĩ mũrata wa Mheshimiwa Kanini Kega mũno. Karwimbo nĩwe ndĩrarĩria, na Mheshimiwa nĩanjĩrire ngwĩre congratulations nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ rĩaku, na kuona nĩ wega gũcokia ngatho. Kĩrĩkanĩro kiugaga mahonire 10 na no mokire gũcokia ngatho. Nĩ wĩkĩte wega nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrutaga. Mũndũ wĩtwo Karwimbo Mũkũrinũ, magongona mothe ma Mheshimiwa nĩwe ũkoragwo arĩ MC, na nĩakĩnjĩrire njũke na ndute mbeca ndĩrangĩrigana rĩmwe cia Mheshimiwa Kanini Kega. Yes. Nĩcio
Wow. Asante. Wapi makofi tafadhali kwa thank you very much. Mbona makofi mega. Haya hena mudoge. Haya. Hindi na weka wage thurano hari na running mate wa Ruben Kigame. Etagwo teacher Irene. Teacher Irene ni marugamite na Ruben Kigame. Mationire kura cia kuigana bwana asifiwe sana. No makiuga no meguturira Ngai. Sasa uguo gaitugure teacher Irene makofi mega agiuka makorwo na muthuri uria uinaga tero bro Ruben Kigame. Mungu wako wende nasi chama githie nake. Karibu sana teacher Irene ni presidential material nginya uria aratembea githi mutirona. Yes, kahora. Wapi makofi yake wewe? Bwana Karembo. Bwana asifiwe. Anu marauga woi. Amenda mwera Bwana asifiwe mamwera woi. Adwanyere hoi. Neria. Karembo hoi. Anatosha anatoshi. Atoshi. All protocols observed. Our governor from Nyeri, Governor Mutahi, we salute you. There is a sitting governor in Nyeri and we salute him. We also salute Wagoko because he is the standing governor. There is a sitting governor, that one is the standing governor here. Hi, we also salute all the MCAs. Daruga Mahaha Dona MCAs all the Woko. Mena Gofia. Desiri oneo uniform ya ma MCA. Desiri akiuma Woko MCA ne gogora Kofia haria. Negetha kauga kona nie nyuma Nyeri. Na tondu muthenya ucio ti muthenya wakwa Karembo, I'm very proud of you. Very proud of you. Karembo okire Nairobi. Can I tell them? Yes. Karembo okire Nairobi. Nini ndamugerire haha. Tui handu hahetagwo White Rhino. Tugethie Nairobi, aingira Nairobi ri. Waithira ni uranjigua. Anjirire ndareikira mukawa tocio. Ngimwira your dreams are, can we say our dreams are valid? Ate Karembo mukorino ni uyo muthi na nigetha mumenye ni kuri Ngai matuire kiroto kiria rotete mani ndukareke gituike gia kuhe utomio ni mundu thie na mbere na kurota Gen Z. The sky is the limit. God bless you. Haya ndimwira natuheire mbeca cigana mutumia ucio ni aratuheire 150 muhorei makofi mega. Thank you very much. Gwiciria tutire na mutongoria ungi na gitio kinene kiria tuhete kuturi tutiukite oro uguo tukite na gitio kinene kia mundu gitagwo aya tondu ukakarugwa ha abo twitire mweshimwa tondu twina waitheka wa twina Sabi twina Kathe. Very good. Asante sana. Ndikwamba kwaria undu tondu citu na governor ingetua kuheana ona riria atari governor twaruta ni nake. So icio ingi governor uhe o ndagika igiri peke yake twambe tuone kaundu ke haha kanini o kaundu kanini kari haha uguo aya video ikaturora video. Governor please. Asante sana. 3 2 1 Gitagwo Karembo ga githomo mukuri no mutungatiri mutimia ne kuroterwo ciana ne kwihangira ni Patrick Karembo kuma itura ria Kagonye village. Ndathomeire Kagonye nursery school, ngithomera Kagonye primary school, ngithomera Kagonye secondary school, actually a day school. Uguo ni no njuge ndi mundu very local
ndarikia Kagonye Secondary School ngithii Migori Teachers College ngithoma miaka 2 then ngioka guthomithia back in Kagonye gukiritwa na twathiri twari tucanuku twanyonaga nditi haria ndageragira panya ruti na riu ndi njute ni njui haria maragerera so it was kwari kwega muno ngithomithia ngithomithagia kuu Kagonye ngithomithia Kagonye miaka 6 uguo roughly miaka 6 ngiuma hau ngithii cukuru witagwo Gitathi Primary School Gitathi ri municipality itagwo ri guku thiine wa Nyeri town ngithomithagia kuu. Yes, good morning class. Good morning, teacher. Yes, I have come to teach you science. In science, it is not what you know, it is how to know. Ability to do work. Give me examples of energy. Electrical energy. And then gishoka ngiuma hau ngithi cukuru witagwo Teto Boys kuma Nyeri town. It is a walking distance ugwerio guku riu ngigicoka ngikingira mwena wa private ngigira cukuru witagwo ACK St Peters Mothers Union School iri guku town ya Nyeri. Then after that ngithamira Nairobi ngigirwo ni mwarimu wetagwo Teacher Irene ngithi cukuru witagwo Kasarani Group of Schools ndathire ku deputy head teacher na kiria thomithitie muno ni science audio kugukika teaching ngikorwo ndi a trained coach the coach wa handball trained na delivery wa handball. In fact the national referee the licenses the certificates the thomete nginya level 4 ya refereeing. I used to love this school. I was a teacher here when I was very young. In fact, listen here. The days I sat in staff room are fewer, or the hours I sat in staff room are fewer than times I sat in the field there. I was a handball teacher. We used to go up to national level. So we get teaching in Dekodogo gwetwo Kasarani Group of Schools nirio gukire kifindi gietagwo Central Comedy ngithi ngigeria auditions na ndageririo rita rimwe na ngiingira ndi comedian. Kuri andu atatu Kenya matiritagwo special. Mundu wa mbere ni Mukurino, wa keri ni Mumathai, wa gatatu ni Muthungu. Ungiona Mumathai ahitukira haha kiuria kia mbere Mumathai ucio ena thurari. Ungiona Mukurino ahitukira haha Wakurino marutaga ciana kuna ndirido na Mukurino na ihu. Ndiamenyaga tumitugo turia ndekaga ndi mwana tondu ngikura ndiagikuriria ati ndi mundu straightforward undu wakiigua ati ndari mwarimu tandi kuya Kagonye Secondary no ndakoragwo ngigeria gutuika fani no ndiamenyaga ni talent ndeciragia no gutuika mundu nuti oguo. So riu ndakiuma thiini wa teaching ndaingira thiini wa comedy. After Central Comedy nidathiaga Churchill Show. No ndiathiaga Churchill Show ndi comedian, ni ndathiaga ndi audience na ni kuri handari haga nigetha nyingire ona ni ngatheke. However riu kugwa gikoragwo kuri restaurant gutiari Mukurino ungi wathiaga ku. So riu ni haria ndaikaraga nginya Churchill ni akinyaga handu akamikaga comedy nani. So muthenya umwe ni ndirikanaga kwari na yetagwo radio edition. Today we want to celebrate all those great radio personalities you've always wanted to see. I'll give you just 1 minute to ask any of them a question. Then we'll quickly move forward. Nani ana swali ya kwanza? Jitagwo Karwimbo. Studio ya radio. Kuna kuaga na audience or you have to imagine that there is audience? Because I think it is a bit hard when you imagine that you are talking to somebody you are not seeing, and you crack a joke, na unafikiria atacheka. How is it? Little did I know atene hongo kakurikiria muthenya wa umuthi nigitike bujikaragira maundu maria ndoragia in theory umuthi ni njokagia ciuria icio
practically ni ndingiuga ati rugano rwakwa rwa gukorwo ngingira comedy ni ati ni ruritu. Churchill atuire rugano ruu kana thabari iyo ikorwo very simple. Ni ndaigua Churchill ni aroka Nyeri na ni ndeciragia ndi mufani ngiuga ni guthii auditions. So ngigithii audition ngikora directors aria mekithagia auditions ngimera uria ndireciria ingitariria Nyeri ihana. So ndiathiete kuuga ati nigetha ngathekia andu ni ndenda gugutariria uria Nyeri ithuĩ twakurire na uria iri unique. Karibuni sana Nyeri. This is the most unique county. Hata wanyama wenye wako hapa ni very unique. Kuna ndege zinakuanga hapa Kamukunji. Hapa tu kwa hii miti. Ukipita hapo chini ya hiyo miti iko hapo, ukiwa na wife haziongei. Ngoja upite hapo, umepigwa na ubachala, hauna mtu, zinakuonaga hapo ukipita na mahindi ya kuchoma. Unasikia zote ni kama zinakupea encouragement ama zinakuthreaten. No hendiria ndanyitire microphone no njugire ucio ni roho wa Ngai tondu ndekire show imwe yari njega muno na ndamirikirie na Gikuyu ande kitu wega muno bodi-ini. Here are Mr. and Mrs. Kamau. Ukerwo Karwimbo stand up and read for us. Waiguaga he here interpreto Gikuyu kiria ngwaragia gikiuma na headlines irario na Githungu kuma hindi iyo no njuge life ni achange na kuria ndathiaga ngicoka to another direction. After that show I was given a standing ovation, and after that Churchill took me to Nairobi. Ngigithii Nairobi hau niho ndagitwikire riu mu Nairobi. Hau niho naho ndaingirire Inoro FM ngingira kuu riu ndi a radio comedian. Kindu kiuru ngeno ta mukoroko njuguna kindu kiuru ta mukoroko ene kindu ni mundu thiaga na nduthi haha akwirira kuni uria ukuhota kugia na V8 ukarigo aregete kwamba kwihewe niki tukifuna gira ministry no ya kindu gigwitwo tukuhe tukujira naye tukuya health ohoro wa madagitari kugoma ukudina nagwe undu wa mbere ringenda kuga ona tene gutiari madagitari na no twahonaga ona riu kuyo na madagitari na no tukuaga kuria ngoragwo nginya umuthi uyu riu ndi radio host wakabarira etagwo Chua Show. Apart from ningi gukorwo ngoragwo radio-ini ni ngoragwo na mawira ma MC, ni ngoragwo na wira wa sound Karwimbo Mukurino Entertainment, ni ngoragwo ndi actor online. No thabari ino ndingĩmiuga ati niĩ ndumĩte thabari ino ikinye hau. Ni thabari ikoretwo na partners aingĩ muno kuma o Kagonye primary na the current governor wa Nyeri uri okoretwo ari one of the pillars. Tutiamenyanira politics ine, tumenyanire ari mwalimu na ni ndi mwalimu. Mwalimu uria wandutire kuria Nyeri akakinde Nairobi etagwo Teacher Irene, the CEO Kasarani Group of Schools. Ucio nake ni Pilege. Churchill mwenyewe, that is another pillar. Akorwo ni mundu ta His Excellency the Deputy President na kenigi tugiki yakwa mheshimiwa wa kuria iara witagwo Kanini Kega. Riu yona rwandigire gutwika murata. You are now a brother. Riu urita brother amemerekia ria tumemerekagia nao comedians aini inywe dio ingimuiga both secular and gospel. So no njuge thabari yakwa ni iri na atiriri aingĩ muno, very many pillars, na ni thengio muno. Thank you. Mutaika higa. Wapi kelele ya gavana? Asante sana, karibu sana gavana.
kuhutubia wananchi. Everybody go. No. Hey, Nyeri oye! Wanakuwa. Mgeni wetu wa heshima muthenya wa mothe mundu gwitwo Karwimbo. Ndakena ni undu wa karugano kau aheana tondu gwetereire utinatinie njoke ongiuga tiguo. Na ni wega muthenya wa mothe turi giikaro giki mundu akaririkana kuria umite. Ni tondu twikoraga ni twakinyire tukariganirwo ni kuria koimite kana tiguo. Niguo kana tiguo. Leo muthenya wa mothe mbere ya Jareti ndenda kurehe ngeithi cia mundu wetagwo Rigiji. Ni mwe Rigiji? Mnamjua Rigiji? Ni mraigwa Rigiji? O tukiaria muthenya wa mothe uma Meru auma naku ni ajira ndangiahota guka to ni arathie kumagaria muthamaki ni arathie China muthenya wa mothe na niwe uramumagaria andika aranjireirie ni ndaranjireirie atia ona githie githe ndagucoka tukore oju ari undu kana tiguo. Riu muheshimu Rigiji ajira ni wa mbere ndimugeithie ni mwamukira ngeithi ciake. Undu wa keri ajira ndimwe hoe thinjo tondu riu ndahota gugiuka ni mwetikira. Ya gatatu andu makuri Karwimbo na ajira Karwimbo ni muratawe na ni matwaranite karugendo na kuhitukira MCA gwitwo Emma ni angi maramwitite na ni aremwo ni gukinya muthenya wa mothe ni agu coordinate na ni agurehera Karwimbo ciringi 500,000 cia kumutindika hari wira uyu. Nie na ndie na maundu maingi maria kwenda kuga no ithue riria turi giikaro giki mundu ndakanecirie ithue tutire a village turi aki na mundu ndakanecirie atuona uguo ithue kuhenio ria mbere nitwetikirire no ria kere maheni manyu mutingituhenia au turi hamwe ungihenia ria mbere ni urimu wakwa kana tiguo no kuhenia ria kere gutire kindu taki riu ithu tukwenda kwira Karwimbo uthie na mbere na gutetera ruriri na muthenya wa mothe ndigiikaro giki ni wega andu maririkanage giki nikio kihumo gia Central Province na kirima mbiriirie guku githe mutirakiona haria na koguo turi guku riria turaria gukamenyekaga ni kirima kiraria mundu gwitwo Karwimbo tukwenda gukwendera mahinda mega na turi organize andu ta Churchill acio maguteithiriirie na aria angi andu acio turi kindu kimwe rumwe turaria turi kindu kimwe na Karwimbo ni we ni undu wa twathomithania nawe tene na kurehera ciringi 100,000. Thank you very much. Asante. Atiriri ucio ni wendo munene ni munene baba uguo ni guo kuri jomo ni menyare kiikara muthuri uyu tondu no kinya yega tukaika tutonanite githemba kiu. Yes. Asante sana kabisa. Now right about now Raisi unapenda Churchill na mwadete mbona Churchill so right about now baba our father in comedy. Oh yes, let's get up for the one and only Churchill. Wapi ndugu father in comedy my DJ. Asante. Jerry, how are you? I can't hear. How are you? Everybody go. Moriega. DJ. Hi, come
wamenyamaza, speech zimekuwa mob sana. Watu wa reggae wako ndani ya nyumba. Shortly. Mazen, first of all, I'd like to thank God for this opportunity ya Karimbo. Where's Karimbo? Karimbo. Mulisema mnapenda reggae? Wacha kwanza tuchukue roll call kwanza. Hold it. Watu wa Arsenal wako wapi? Arsenal eh! Arsenal. Watu wa Chelsea wako wapi? Watu wa Boda nimewaona nyinyi wote. Nafikiri tumemaliza timu. Ni gani sijasema? Gani Newcastle? Gani? PSG, Liverpool. Nafikiri tumemaliza timu Manchester United. Nyeria, unataka chache show ikuje? Tuilete hapa. Tuilete lini? Kesho. His Excellency the Governor. His Excellency the Governor, my friend Mukai, wamesema tulete chache show. Amekubali, tulete. Apigeni gavana wetu makofi. Asante sana. Now, Karimbo is best. Let me tell you something. I'm going to do this mission. Karimbo umebarikiwa. Kutoka tukutane kwa hii uwanja hapa ndio tulikutana na Nairobi. You've been a blessing not only to your family, community, lakini pia the comedians at large. So my prayer is next time, leo tumefanya Thanksgiving. Ningependa ukae chini na timu yako, moja na county government na timu yangu pia ikiwezekana. Sasa hii sikuwe Thanksgiving ya siku moja. Do a Nyeri festival. Ianze Friday, Saturday, Sunday. Sindio? Na vijana wapate talanta, wale kuna talanta wapate opportunity, watu wa biashara wapate biashara na Nyeri endelee mbele. So we are so happy for you, Karimbo. We'll continue being with you. I hope you're going to start your Karimbo YouTube channel soon. Kila mtu subscribe, that's the future, right? And thank you so much for the bloggers and all these medias who've come to support Karimbo. We really do appreciate. Sasa na rafiki yangu hapo wa Sporton, Mark, the CEO of Sporton Vacations, is right here. Sasa yeye abebagi pesa, you beba holidays from all over the world. Sasa utamweleza unataka kwenda wapi? Aende wapi? Malawi. Malawi. Ati aende wapi? Canada. Wapi? India. What are they saying? Anasema India. India. Ni Jamaica. 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 Karibu na wapi? Dubai si mbaya au sio? Dubai ni sawa. Ama tumote tu industry hapa kwetu Kenya. Hata tu niende Masai Mara. Aya, Maku nampeleka hapa. Watu wa Nyeri, how are you? Wacha tusalimiane mikono namna hii. Majina yetu naitwa Mark as the CEO of Sporton Vacation. Tuko na package mingi. Hata tulikuwa na package nyingine ya tuende tuchunge mlima. Lakini sasa for now we want to wish you success. This is a good initiative as Sporton Vacations. We want to give you a free 3 days 2 nights to Masai Mara. Uende pale ujifurahie kidogo, uone wanyama, then you come back, we do it again. Mr. Governor, we're here to support you as tourism fraternity. Pia we have to do county to county tourism to ensure tumeleta watu wa Narok wamekuja Nyeri wameona, wengine wametoka Nyeri wameenda different places. Thank you and God bless you. See you next time. All right, and finally, mashabiki wa Ruare FC wako wapi? Ruare! Ruare! Na mashabiki wa Marafiki na Johnny, thank you so much Johnny. All right, asante sana. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Kama kuna kitu ya chachu namtumiaga message hata ajioni kani mimi anarudisha mpaka usiku. Thank you daddy and God take you far with your team. Nasikia Johnny anatajwa alafu kama wamebuli. Yes. Johnny akikujaga unajua tumesikia
tunatujiona Hema hapa. Aye. Haijaingia wapi? Hapa ndani. Hema kuja tuambie kama ziko kwa mfuko ama ziko kwa bank. Sasa Mheshimiwa Johnny, njoo karibu baba. Asante sana, karibu. Wale makofi ya Johnny this young man. Hema Wangoi honorable. Mheshimiwa. Wacha ambuke nayo. Asante. Ambuke nayo kwanza baba. Johnny twende. Twende. Sawa. Your Excellency the Governor na Chief Guest wetu Karwembo leo na ithuothe aria tukite umuthi Ngai ni mwega na hindi ciothe nie ndenda gucokeria Churchill ngatho ni undu woguo identify talent ya Karwembo tondu identify talent na talent igithie kurite uria ndenda kumwira ni ati Churchill ndekire wega ni ku identify Karwembo. Churchill ni akire wega ni ku identify Karwembo. Ndimwire anake na yuthi aria me guku mundu atongaga rika riake riekatia riathana tero ucio ngi mundu atongaga rika riake riathana riu ni ndikwenda kwaria maundu maingi ni no kuga ngudenda kuga ati nitukuonana na inyuĩ gũkũ mashinani to come 2027 Johnny ni gukorwo agietha gĩtĩ kĩa governor gũkũ Nyĩrĩ na nitukuonana na inyuĩ nigetha tukorwo twĩ hamwe. Asanteni sana ni ũkũtũrehere kanyamũ ka Karwembo. Karwembo ndio mfajete na ngiri 50 cia support maundu. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Ngiri 50 cia. Johnny na ndiko tumekuacha umekaa chini kama kana uko na kachwani. Matulioke. Toto, this is our MCA. Order of the Asa ni yoka amaka kuna kinya Nairobi. Ni hapo toro horo ya mudo si wito the voice the second in power. Alafu ni Johnny akoge na kanya order ile Emma wito karibu. Saseni. Fit sana. Pesa za rigiji mtapatiwa na governor na ni ndogere ya shilingi 200. Wow, thank you very much. Aterere na kuna kilina pana Karwembo kagothia gatia. Asante. Karwembo no menya Masai Mara turathie nawe. Twariga tege fango ndo yo. Ngakukure nguo cia gucenjia. Ndera. Oh yeah. Hariya mokete kuna watu ambao wamesimama na event, watu wazito. But kabla that kuna MP wa Othaya. Allah. Mount Kenya. Ametumana. So tafadhali mwenye ametumwa with all due respect kindly kimbia kwenye jukwaa. Na Joy wa Masharia jiandae. Mnapenda Joy wa Masharia? Mbona Joy wa Masharia? Bodo Makea. Atatuimbia siku ya leo. Thank you. Auga gathurika kageni Masai Mara kakage besha moko negiri emwe 20,000 Kenya shillings. Asante sana. God bless you so much. Na hapo hivi Churchill mahali ulipo kabla utoke nasikia mgosi wa Royal Fresh ako na zawadi yako. Kama unaona Churchill akichomoka kidogo mwambie simame kidogo. Manake the CEO of Royal Fresh ako na zawadi yake. Ile mita nyadera turadia. Nyadera where are we now? Haya. Kaforu. Haya. Nipange bwana. Aya, thank you. Asante. Tuna mwini twendete muno. Mame marigo rwimbo. Ete muturinge rwimbo. Matigaboke muno ningi. Ngenda tucoka twete atangathi aria othe me guku. All right. Matongoretio ni atangathi a nyumba nene Royal Media Services. Royal Media yothe hamwe Inooro FM, Citizen TV, Citizen Radio. Ithuothe hamwe ni tuguka handu ha, si ndio? Ocio ni horo ama. Kuburi haha. Kuburi huko. Yes. Marigo rwimbo na nyenya DJ wadi kuburi. Itu. Narekana huko bago ciorero manywe. DJ hao. Damoria Nyeri ne komoka ugane matuine. Nyoroneko. Ego maikara gako. Nyoroneko. Kingongo. Doina DJ. Kikuru rock. NYC. Nenyere. Wito digoko. Wito ne kuega. Wito kuega. Ngema tuile. The land of milk and honey. Canada. Kenya. Ateke. Nyere ngema tuile kingongo. Nyere. Ziki wa Kenya. Matugane maye. Bega sana. Heaven on earth. Utu wana kodo kodo wakami. Matugane maye. Heaven on earth.
mogai mema matume tarami ya executive ona yene moe farafara ya matine ni executive anake mahura gode yetu yetodo makitaga haire tu ne matine kama ikara kayole ade DJ Nico boy Netoine Eneona lautio Netoga Oraria Okote tekanua takera iso Kube Nerea hutirio Neforiro taito Ogo viago Ogo vio Kio ene kemeha kago vio Sera siduka huda Nazari Ogo hutio Yo Eneona hutio Eneona hutio Ogo vivi No, thank you Glory. Asante. Hare ado baruta kabera na shesheni ngorani ataka vi othe wakamairia ara marahurira marefe joy wa macharia. Ataka vi all the presenters. Oh yes sir. Na tondo ya bagio mane henyene adu Inoro FM tuko wapi? Watangazi wa Inoro watangazaji wote wa Inoro FM and Royal Media Services wote Junior Inoro TV, Inoro Radio, Citizen TV. Oh yeah. Joni tafadhali watangazaji wote. Haya, ina ni nyumbani ne. Yeah, the number one leading TV and radio station Inoro FM na Inoro TV. Na ataka vieshoge othe anyoba ici giciothe cia mohoro pia njoni hapa. Haya. Teke unyo. Asanteni sana. Thank you. Mike. All right. Haya, ataka the under. Of course, our sister, our mother, Waithira Mwithirania unawe halioni tafadhali njoo hapa. All right. Yeah. Kogwo nyambie. No. Asa. Mwathani agoshwa rĩngĩ nĩnjetagwo Jonato Gĩkonyore ngoragwo kũrĩa Inoro TV Royal Media Services ndĩmũrehera gĩbindi gĩtagwo Mwĩgangaro every Monday to Friday 4 to 6 p.m. ya mũrathime. Wa TV kwanza, watangazaji wote wa TV usio nake reka tumumenye, waache tumjue yeye ni nani. Nyeri mpo? Amazing. Netokire kurehe rwimbo mukurino. Na ndiye njugire no muhaka njoke ona ikondi gikomete turake na inywe irotuko. Mitambo-ini ya Inoro TV tafarete gwatia. Wirekererie very nice. Ntomahire gibindi kenge kieru. Gitagwo Dashi Mwaki kiroka o juma binashara na nuthu. Wirekererie ona thainya cio tuko kinyagia thaa thita itigwo. Yeah. Aya nawapenda sana Nyeri. Asante. Na msiende tafadhali watangazaji wote mkae hapo. Haya. Atende kore Ngai matwine ne kore Ngai. Nitagwo kimiti wage taugure hagira tafarira ya mugambo. Uraga kore hagira tafarira ya mugambo wa murimi. Gambuzi na afro nicie haria. Twarekia tugwe mugunda itigwo. Ithuothe netuge twekire atia? Ate tuge atia? Twalirie. Asante sana baba yo. Mwingine nani hapa? Njoo brother. Asante. Atangathi ona arata othe a Inoro, madaktari wote marafiki wa Inoro njoni pia. Thengio ni inyuothe mukire kunyitirira karwimbo mukurino na ni ngetwo Theuri wa Mbogo na guku ni Nyeri. Thengio muno. Thaa ithano cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Nyeri vipi? Tukisema mambo nasema mseto mambo. Mimi naitwa DJ Flash kutoka Radio Cheni ya ukweli, radio number 1. Huwa tunafanya kipindi na mzazi Willy M. Tuba na Seli Kadot kwenye radio na kwenye Citizen TV kuna Mseto Africa. Mambo vipi? Hapo chonjo. Asanteni. Asante. Thank you very much. Mwingine. Andu anyore murega.
Gei tutekofia mumenye andu mamenye magego ndio na andu maratheka haha matari magego thie njitagwo ndagitari Irungu uria uka tabarĩra inoro ciothe andu mathondekwo magego na maikare mari atheri. Thank you very much. Haya, thank you. Ona takadire mutari inoro anyumba icio cia Mbogoro. Ndire muriaga gaithia yugua. Ucio ndi waitagwo ndagitari Kamau agikwira uhoro wa kurithia wega. Asante sana. Asante sana. Huyu nani? Ona takadire na mutari Royal Media Juni pia. Oya! Yeri mambo vipi? Wangapi ni mafansa wa Tikitaka hapa? Radio Citizen. Radio number 1. Au sio? Sema! You make me feel it's your design. Mimi nataka Uncle Bensu wakatoka Gatwale kwenye Radio Citizen Radio number 1 kuanzia saa 4 mpaka saa ngapi? Saa 7 au sio? Kwenye reggae hatari sana. Asanteni sana. Aikeria nyiri murega rege. Nina nyiri tego Jimmy Wanga thege kana mundu wa tene tucemanagia na mitambo-ini ya Urumwe FM 104.0 goko gitaro kia Mount Kenya region njukaga rucini thinacara nginya thainya thiini wa tabarira itagwo Urumwe rucini. Ngai amwende tucemanie ho rucio. Aikaria nyere murega rege amarĩtwo njĩtagwo Thairũ wa Kĩgũrũ ngoragwo Urumwe FM 104.0 thomaga mohoro kũu. Thank you. Asante. Okay, good one. No. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Uka DJ Mark George kuja. Uka DJ Mark George Musa pere yako wapi? Kuja hapa uchukue dhimo wewe. Ako wapi DJ Mark George? Moye dhimo ya Mark George. Haya. Uka DJ Mark George. Aye. Adonyere oye. Yes. Thĩinĩ wa mũthenya wa Saturday thĩinĩ wa tabarĩra ya Mũgariko live twĩna mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George. Njũgũna oya thimo Into the Ngori etagwo Njũgũna Into the Ngori. Oya thimo mũhiki mũthaka atiga ko kĩhĩa. Na thĩinĩ wa tabarĩra ya kera o mũthenya wa Monday nginya Thursday twĩna Ndĩritũ Ihũra. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Ngai amũrathime. Na niĩ njĩtagwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine wewe? Oh yeah, thank you very much now. And right about now nagĩtĩo kĩnene mũno. Yes. Okay. Thank you mũno. Nĩ ũndũ wa tũkĩruta wĩra nĩ ũndũ wa Karĩmũ nĩ mũrata. He is a very good friend. Tũcemanirie nawe mĩaka kenda-inĩ gĩkĩanjia Ũrirũ wa Wendo ndĩ mbĩmbĩ ya Mũmbi kana njĩra ya Central Cinema na Ũrirũ yarũgama he kĩndũ tũraruga kĩega mũno. We are starting on September kĩndũ Maito. God bless you. We love you all. Oh yes, Mwathani agocwo. Ai ngeithĩka ũguo na Karĩmũ no witũ. Mwathani agocwo. Jesu nĩ mũrĩithi. Bas, niĩ ndĩ mũkũrinĩ njĩtagwo DJ Sesmo. Nĩ mwendete Martin wa Janet? Nĩ mwendete wa Janet? Nĩ mwona DJ harĩa thutha? Wetagwo DJ Sesmo na ndĩa tondũ wa Karĩmũ mũkũrinĩ. Thank you so much. Hai Nyeri hoye. Jesu nĩ mũrĩithi. Mũtingĩcokerĩga Jesu nĩ mũrĩithi. Ĩtwo ngĩgĩũka. Nĩ mwendete karwĩmbo. Wapi makofi ya Karĩmũ tumigie makofi mazuri. Thengio njĩtagwo Tito ngoragwo na TV ya GTN TV. Ngoragĩra tabarĩra ĩtagwo itahĩro rĩa kĩgoco mũthenya wa Friday na twĩna cio witũ harĩa. Pigie makofi mazuri. God bless you. Thank you very much. Nani ni ametamba Inoro FM tabarĩra nĩ aracuria njĩtagwo Jomo Wanyathira. Thank you so much. Right about now, asante. Hello. Muriega. Muno makiria. Athuri thai. Atumia thayo. Njĩtagwo Wanjĩra wa Mũthee ndutaga wĩra na GTN TV ndĩkiugaga atĩ nĩ twĩharĩirie gũkũrehera magongona mothe mahutanĩtie na kiugo wendo. Ndakiuga ndĩ ndagĩtarĩ wa wendo nĩ ndahĩtia. Ndũkĩnjĩtĩre ũthoni ũnjĩtĩre ũhiki na mau mothe matigwo Ngai arĩ o Ngai. Thank you. Asante. Mwathani agocwo. Amen. Ekorwo ndũnatiga gwoko gwaku mũciĩ Ngeithio wega. Hallelujah. Hamarĩtwo njĩtagwo Lucy Actress. Tucemanagia na Nyũkũrũ Inoro TV Central Cinema. No ngoragĩtwo nyagũthiĩ nyawĩra no rĩakwa harĩ Facebook ũgũthiĩ kũndora Lucy Mwangi
Actress. Asante sana Lucy Mwangi, the actress. And now our seniors. Nagadhotia Mwanya. Our seniors, where are you? Karwimbo, our seniors are here. Oh, karibu address. Adwanyira muriega. Jana kwa kwa tafadhali. Adwanyira muriega. Muriega leke. Kaitia wega. Watu wa Nyeri hoye. Wow, karibu. Ini hasasheni ya Nora FM na kaboni ya Real Media Services. Congratulations. Nitukenete muno nie na nie njitagwo Wanjikũ wa Gĩtonga ngatha ya Gatanga o muthenya wa kiumia handa thaa 10 nginya thinacara niguo tucemanagia nawe mitambo-ini na makiria moguo mundu ugwitwo Karwimbo tukirutithanagia wira nake na to uguo tu ni murata wakwa ingitira muno na ta munene Karwimbo ni ndirakwariria na ta munene mundu ugwitwo Karwimbo ndire ndamutuma handu akanjira ndekuoneka na koguo Karwimbo umenyage nie hakwa ta mundu kiumbe ta ngatha ya Gatanga Wanjikũ wa Gĩtonga nĩngenaga wokire ukihuthia wira na njira nene muno na ona ikinya riria Ngai witũ egugukinyukithia riri ringi urothie na the same attitude tondu ndukorira mundu wothe mwatheki gutire hindi oragira. Thank you very much. Na njoya kanya gaka nako gwita my senior kana our senior mundu gwitwo Waithĩra. Thank you. God is good. Shokia iwega mwatinde munganetie atia guku. God is good and all the time. Muriega Nyeri oye. Anirirai Nyeri oye. Thank you. Nidashokia gatho muno nani ni undu wa kanda ino kayathie ku. Kayathie ku kanda ino. Thank you. Ni unani nidashokia gatho muno ni kuona gukura gwa taranda ya mundu gwitwo Karwimbo Mũkũrinũ. I also support uria Churchill oiga tondu ni uwi woimire taranda-ini kwina taranda ingĩ nyingĩ muno guku na nigetha Churchill agukinyirire ni kugia kwagĩire na kĩgomano gĩa gwetha talent. Ni tukwenda utwite muthenya ũngĩ tuke twethe tũrwĩmbo tũngĩ tondu riu ndirona ni uragĩire nderu na nduroi na tondu Karwimbo ni erwo ni aguthie Masai Mara ndimutware kana ndige utware. No, acha tu vote. Madam wewe uko ni athi gucenjia mwana diaper ndimutware kana ndige ile tuwega kaduthi karia nguaga nako tuthie nako kou no ni mumakagia muno niki mwiciragia thutha wa nduthi hari undu ungi no niki mwiciragia hari undu ungi. Okay, ndimere ndimere ni hakoragwo njuge kana ndige njuge kwendio uguo na nduthi no ngamona hari undu ungi ni mona handu tuingiraga uguo githaka-ini arabu akarora kana andu ni marona aya ona hau no monaga mutikire itheru. We love this guy so much and we have witnessed his growth. Ni twacemania na Karwimbo anjuragia kariki andu othe maragwita Muhesh ndamenyaga ati he ndathite kuria Murang'a makiuga no nyanya oria mwiraga wa nguku nyura ni nderetwo ni nyanya mwico makiuga ni ciekirwo hurubaro cia inuka uthia makanjira tutiaguthuire no kiama uguo noguo mwiraga wa nguku Ngai noguo mumwiraga no ni ndakenire ni undu wa winyihia wa Karwimbo na ugi wake. Keep on doing it. We love you and we will support you all the time na nitukwenda gukiruta taranda ingi guku. Ngai amwende na mwike wega. Njitagwo Waithĩra Mũithĩrania na mutikauge good morning na tuko pamoja sana. Asanteni sana. Hurira ikaru hitu. Asante wega. Hurira iwega. Hura ivyo. Hurai ado na kuwa msio kuwa hura ivyo. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. Turi anado I give you. Kuri nado I give you matumagaretie thank you very much. Maono Land Limited nituona ido cianyu. Thank you so much. Asante sana. Haya. Hoya. Good. Hari investors aito. Na mumenya hono turainerwo ni aine aito. Ni mwana tasamido.
Sabino Waithaka wa Jeni, Joel Macharia na Joshua Mama. All the material koduguko, Mario koduguko, all the investors more from wakabainia ando aya mara mara kiti kuboda kama leta maya nika tudiro ni Joel wa Macharia. More from investors na kometa Mario the Hamwe investors Royal Fresh moke ha alimego to GTN TV Nyeri Computers KNH Odhaya Marafiki SC Gekomba Pure App Orumwena Royal Link Phones and Computers asho the magiri ha asho travie kitaka asho the magiri ha bodo kutoke gonyi na tuina comedians aito akuma kodo na kodo. Oh yes. Kutoka kugito flori ni na ya flori. Oh yeah. Haya tu ha hado tori ri. Names. Osante sana mofam. Kwa toka hivi hanini. Alafu ado ya mama yendo ni ivero na modo takare ubeto ni modo hata gumono na reki uneso kwa ginya dobereshi to karibu sana. Ado anyemureaga. Na mwamokira ngeithi kuma gwekie ngei. Bishop wenyu wa JCM na mwamokira ngeithi yende wanyu kuma guku itura-ini ria Shaka nikuo njiarĩirwo na Karwimbo nĩ mũrata wako na ndoka kũmũnyitirĩra mũrĩ akenu ndĩmũnyitirĩre no ngĩtua kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kũhe Karwimbo taugai atĩ ndĩmũhe kĩ ata marauga ndĩmũhe ngiri ithano nĩ cianyiha abatabatai hanini tuconeria ka milioni tunakara Karembo ito milioni yakeneo ate mauga kĩ milioni ĩmwe na nuthu mũtikwenda ndĩmũhe makorobia ma kũhanda mũthuri ũyũ na nĩwe no endie makorobia one makĩria ya milioni 10 mũkwenda heo ciĩ kazi. Karwimbo andũ aya nĩ magũtetera mũno andũ aya Nyĩrĩ na nga nĩ makwendete na niĩ ta Mofam nĩ ndagũtũmĩra ngiri 100. Wow, thank you very much. Asante sana Mofam. Shilingi ngiri 100. All right, 10,000 onogera shilingi ngiri 10. Thank you. Mama ya never tuwe Regina agatiwe Mofam dada utaginya ngiri 99. Yes. Avia God bless you Mofam. Wadana yenya beta I've been the brand ambassador wa Iriari bro ha bana nyathera. Really fresh. Iriari agapio. Royal. Royal fresh. Na reke gwire kure chia namna founder Iriari eta Honorable Muthika. Yes. Yakora ko hatu na technical tuna phone moms na kuna Royal Link and phones and computer. Ikomba Pure App Marafiki FC KNH Odhaya na tuna Nyeri Computers. Please damu gwetane do amatha moke aya meha ni moke batirana ore haha ni okay na ni ndeka imwe na ugithie thire the better kiria murehete ri muraikia haria Karwimbo thina mbere na kunyitira ihe guku. Asante andũ a Nyĩrĩ mũrĩega mũno makĩria mũrĩega rĩngĩ. Oh yes. Kwa ndagĩka ĩmwe niĩ ndũgamĩrĩire Royal Link Systems njĩtagwo wa mũyũ wa gĩcũhĩ kana nyarari ya Rware na tondũ ndona gũkũ twĩna atangathi ona niĩ nĩ ndangathaga no mũnjĩtĩkĩrie ndagĩka nĩ ũngĩrĩkĩtie mami witũ kũrĩ tarĩki 1/9 mweri ũyũ wa 2024 nĩ thĩinĩ wa igongona rĩa Karwimbo Mũkũrinũ ũrĩa ũgĩte na igongona rĩrĩ nĩguo akorwo agĩkũngũĩra makinya marĩa Ngai amũkinyithĩtie. Oho igongona rĩrĩ nĩ rĩgũkoretwo rĩhumbĩtwo riri nĩ kamboni ta Royal Link System, Royal Fresh na oho Nyeri Computers. Oho Gavana wa kaunti ĩno ya Nyĩrĩ nĩ akorirwo akiuga andũ mathiĩ na mbere na gũkinya nginyo ta iria cikinyĩtwo nĩ Karwimbo Mũkũrinũ. Na tondũ gũtuĩkaga ĩtarĩ namba nĩ ya mũici ngĩribotera kuma bũrũri wa iria na ũkĩ nĩguo kaunti namba 19 rĩakwa nĩ nyarari ya gĩthaku kĩa Mbare ya Thwara nyũmba nĩ ya Mbare ya Rũcũia ngĩtĩka ta wa mũyũ wa gĩcũhĩ no makoro na mũicacũro titagũkũ kumagwo Ngai njega.
Haya, mwena kido. Mwene kido. Yes, atuheane kido. Right, your boss na ihenya ndiko kone microphone. My boss wa mukanya tukaka ukaga. Nowe waka no bathie radio. Ndio kigimari. Kiricho tera inoro geto. Steve tugonyi ndari ya guka. Oka. Boss wa ketuthie kuguna ihenya. Oria mofam arugama. Wena kido ka karubo itongaite na yomo bona nyathira. Uguo niguo kuri. Boss wa keko. Atanoka tutorio mundu hana ihenya. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Bi Catherine Ngekonyo, mwalimu mkuu chuo cha kiufundi cha Tetu. Tetu iko karibu na Giakanja, kilomita 3. Huko tuambia majenzi, njoni msome kozi za mikono. Tuwafunza Kijerumani zaidi na waambia good habit. Bozwe Kemsu, karibuni sana. Inshallah. Danke. Thank you. Sisi ndio tulikuwa tunapea security chai tukiwa kule Teto Technical, tukapeana vitu vipochopocho vingi sana. Nashukuru sana. Karembo, congratulations. God bless. Sana. Karibu kwa mukire indo cia kuga na desio. Nemo ona tokwaje chia kana mwaka no igona. The computers na ihenya alafu kana tukaka geto kega goke. This is a good memory for us. Nyeri hoye. Hoye. Nyeri hoye. Yes bana. Kwani mmeshaboeka? Karombo hoye. Sisi ni okay, tuene Nyeri Computers. All right. Tukorako hali hato Nyeri Computers hali next na Safaricom shop. Moka msupport peo jede. Mwana dire moto mukoro ndiko. Yeni, we young guy. Yes. Na netwa dekete ando ikira ne ndida moge hota goto support munore. No to hota kuongerera peo jede ando aike muno. No to hota kuongerera ando aike muno. Yes. Nimoeto netrude takabuni eto modern furniture jere. Kotirude aginya Nyeri Computers nyere. Bas. Nyere hoye. Hoye. Heka ne more kiria karo lokana mo kwa. Ke no araji tuthie twaba ikia hau kana utonye hau thĩinĩ. Oh yes sir. Twarĩkia tũthiĩ mwena ũrĩa wa Gĩkomba up. Aya mena ũcio ilia mwe cigana 20,000 Kenya shillings. 20,000 ongerera ngiri ya kũruta. Thank you. Yes, na computer nĩyo ĩrarĩ hatirĩ mũndũ ũcio ũrathiĩ wabici ũka computer. Asante sana. Tũthiĩ Gĩkomba mũthuri. Tũthiĩ Gĩkomba. Tũthiĩ bari ũkaha alafu warĩkia rĩ mwena ũcio. Murega ndacoka rĩngĩ koguo nĩ njĩtagwo Nyambura kuma Gĩkomba piwa na nĩtũkoretwo tũkiuga andũ ma download na nĩtũrona nĩ mũra download tondũ wathiĩ rũrenda-inĩ nĩtũkoragwo na promotions every other time. Kũu nĩ ũkuona rĩngĩ nĩtũraheana microwave, laptop, fridge, mũtu, gũtirĩ kĩndũ ũtangĩcindĩra Gĩkomba piwa. Na rĩu rĩ Karwĩmbo tũrutaga wĩra nake na nĩatũteithagĩrĩria na nĩ kĩrathimo harĩ ithuĩ na nĩtũrũgamĩte nake na 50,000 na tondũ nĩoĩ mũnene ndarĩ within no nĩaroka rĩ tũkuongerera another 50 over coffee. Asante. Thank you so much. Good one. Thank you baba yangu. Haya, all the investors kwa juu hapa. Ngiri 50 waje haka pesa cia Karwĩmbo ciha. Wena pesa. Na mumwethere nguo cia Ruki Masai Mara. Niĩ nĩngamũtwara Kenya kiumanĩte gũkũ na tũratũtwara mabote gũthiĩ. God bless you. Thank you so much. All right. Ũkaigua maũndũ marĩa ũyũ wekaga na akanyitĩrĩra iheo na kũmarĩria na ihenya sister. Jeshi hai. Ucio nĩ wambui wa ciana mũikari wa Nyeri County gũkũ gwitũ Rware. Tũka kwĩra Karwĩmbo congratulations nĩ ũndũ wa iheo iria ũkoragwo ũgĩsupport ciana na nĩ kuona atĩ ũmũthĩ twĩna role model wa gũsupport talent ĩrĩa ĩrĩ gũkũ gwitũ Nyeri County na December nĩ tũgakorwo launch Children's Talent Show. Thank you so much. M-Pesa Maradata. Asante sana. M-Pesa Maradata Karwĩmbo. Ndũgathiĩ harĩa confirm. Yes, ndio wa Rugo. Haya, thank you. Ane jicho nĩtagwo Nderitu. Aya nĩo mena TV ĩrĩa ĩrarĩa gũkũ mũciĩ wa Nyeri. Kabisa, twende kazi. Twarĩria alafu ũtindĩke mũthuri witũ haha. Thank you muno. Nyeri hai. Matthew, thank you so much Matthew.
Thank you muno Mr. Karwimbo no gundu wa gutuhe opportunity ne aguka haha. Ithuĩ twĩtagwo GTN kana Grassroots Television Network, home of talents, gifts and talents. Na nĩtũkenete mũno nĩ gũkorwo mũthenya ũyũ tũkĩmemerekia haha na gũka gũ support talent ĩno ya Karwimbo na other talents. Ithuĩ twĩraga your talent stories na nĩtũra welcome ũke mũtũ geithie kũrĩa ũguo Othaya na tũhote kũmenya stories citũ kuma mbere witũ nĩtwa support Karwimbo na M-Pesa ya 350. Thank you very much. Asante sana. Karibu. Ino ngasema ni GTN. Thank you muno. Thank you. Next. Teke tukienda. Royo iria turendia rirathie riothe ngai wa matune mwina yo gatire mukunegera mundu uyu Karwimbo aringo t-shirt ya guthima Masai Mara na iria ru rengi unengere kandero ya kita. Asante. Twarire ni henya Muriega andu a Nyeri no ni ndacoka haha ndenda kuheana apology ya wa chairman auma haha na ithuĩ no etwo na ihenya niwe ũgũkaga kwaria haha no ithuĩ nĩ tũra support Karwimbo na ciringi 300 na mũthie na mbere na kũhũthĩra iria rĩa Royo tũrĩ o gũkũ tũtirĩ tũrahinga no tũrendia na mũndũ ũkwenda kwĩyandĩkithia na Wakulima Sacco oke harĩa mũkũrũ-inĩ. Thank you. Asante. Oh yes, thank you so much. Othaya kero bishoni kero igwa thauti hana ũguo na iria rĩo nĩ rĩega na nĩ andũ akamano thiĩ na mbere na gathuri that milk shall be the brand ambassador twĩ nawe na mũndũ ũngĩ atirĩ rutaka. Fantastic. Asante. Asante andũ a Nyeri mũrĩega mwathani arogocwo nĩera niĩ njĩtagwo Sasa ndutaga wĩra kũrĩa kwa mĩgũnda ndĩthiraga auga iwega mĩgũnda ndĩthiraga gwĩtagwo Mono Last Limited na Karwimbo nĩ mũrata wakwa kuma tene rĩrĩa twekaga comedy atũraga anyinũkagia na koguo tũkire gũ support na kũrũgama na kĩheo gĩake. Ngai amũrathime mũno mũno. Na namba cia Mono Last Limited nĩ 0701 82. Na rĩrĩ mwamũne taito kahete ndo mwamũne ngina arĩrĩra ifoto ya gũkũmamenye. Karwimbo nĩ mũrata witũ nĩ makoretwo makĩaria na director witũ na nĩo kĩrĩa kĩrĩirwo. Ena indo. Yes. Thank you very much. Ono, thank you na ihenya. Na ihenya baba witũ. Mũrĩega andũ a Nyeri. Twagerete mũno haha. Rĩngĩ na ithuĩ twendagia mĩgũnda gũkũ Nyeri twĩtagwo Investors Pride Kenya Limited, mĩgũnda mĩega, mĩgũnda ĩna taito na mĩgũnda mĩthaka. Nĩtwanyitĩrĩra Karwimbo na ciringi 10,000 cash na nĩagwĩkĩrĩrwo ciringi 10,000 M-Pesa. Ngai wa moyo amũrathime. Ofici citũ ci harĩa Carson House, second floor, room number 31. Namba citũ nĩ 0720 207766. Ngai wa moyo amũrathime. Mĩgũnda maguta ũkĩrwo nĩ Karwimbo mũkũrino na jeshi ya media fraternity. Thank you. Kaduri. Yes sir. Ado ya marenda Rwimbo baba. Mumenda Rwimbo. Aini tagiri komina comedians. Kile sawa. Tajia nao baba. Tuko sawa. Ile bana. Bado. Haya, kiki ndio tigari. Yeah. Mato mwenyewe. Twende live. Now. Hey. Emoi harairie. Ekoria. Are we ready? We are ready. Aitogoshiarera. Yeah. Kuma shesheni ya Inoro FM. Yeah. Safari ya show. Yeah. Alakoinera nyembo njega. 4 in 2, 3, 4. Give it up for. Ajay, vamos a llegar.